crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, nailan sa anay buyog kin Kristo, katat ka bibiyaga, ngayon saanan nga siya, ikagbibiyag ka niya, nudigat ni Kristo, ikagbibiyag ka niya. Kaya itibiyag kapag biyag ko, itay tilasap, pagbiyag ko, kapo iti pamati, iti anak iti Diyos, iso anagayat ka niya, kinintid na, itibagi na ka niya. Kasi po tayo, manipot iti namati tayo, itinalpasan nga naramidan ni Kristo itibiyag tayo. Agbibiyag tayo magpapaiso, ngam saanan nga datayo, ikagbibiyag ka datayo, nudigat ni Kristo, ikagbibiyag ka datayo. So, pagpaligyan tayo iso, saan nga gapo ka datayo, nudigat gapo, ikagbibiyag ka datayo, na iso ni Kristo. Gapo dyan alpasan nga naramidan ni Kristo, itibiyag tayo. Napagbaligyan tayo, iti sakit, napagbaligyan tayo, iti trahedya, iti digna, iti saan may barbal na kasasaan, nalasat tayo, iti panakapada si tibiyag, dahil tatot saan nga gapo ka datayo, nudigat gapo, tayo naklun tayo ni Kristo. Yes. Gapo tayo naksiptar tayo, sunay tibiyag tayo, kahit saanan nga tayo, kagbibiyag ka tayo, nudigat ni Kristo, ikagbibiyag ka tayo. Kahit kung asawin, saanan nga dyan pagayatan tayo, iti masurot iti tibiyag tayo, no? Gapo tayo, ito tayo tibiyag tayo ni Kristo, iti mangidagdaran ka tayo, Espiritu ti Diyos, iso iti mangisuro ka tayo, takno kanayon tayo, nga agbaligi. Tapos mabalinan tayo, iti tuloy nga umabante. Tuloy salagan tayo, napakawali di baso tayo, magumpod tayo, ibiyagad na nayon, saan nga kapo, di kinapatilan tayo, saan nga kapo, imabalinan tayo, nudikat kapo, iti adda kada tayo, kapo ta ni Kristo, iti agbibiyag kada tayo. Tapos mabalinan tayo, iti tuloy nga umabante, nga magpapadayaw, kiniako Diyos. Amen? Yes. Diyan po iti Philippians chapter 3, verse 13 to 14, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, kapag ni Apostol Pablo, masan kung ibilang iti bagit, analainga ko, uno kalalainga ko, uno amok aminan, nga may sa nga banag, iti aramidat, lipatag, nagiti banbanag, iti malikudan, kahit kamakabag, iti masangwanan. Agtarayang nasititingat, nga agturong iti finish line, may puon iti gunguna, iti natangkok kapanangawi si Diyos, gapok ken Kristo Jesus. So, agtarayang nga si Tipingat nga turong ija finish line. Si Tipingat kahit na nasa uwen, uray anya iti mapaspasama. Tagmaya di may sensitikang tayo. Anyaman iti paspasama, kahit atday ti Diyos, nga mantag ka na tayo iti napigsa, mantag ka na tayo iti panakabalin, takluban ka na yun tayo, nga agbalig. So, anyaman iti mapaspasama, kahit agtuloy at nagtanga o mabante, amang padpadayaw kini ako Diyos. So, di pag ginadalang tayo kapta, kahit may papan, ti agtuloy nga umabante. Ngamin naglaka, iti mapunang nga maadaan, iti natal na nga panunot, maadaan, iti mayat nga rin na, mayat nga ugali, no, nagitibanbanag, agkaramayat. Yes. Naglaka nga, mapan tayo, uno, aramigan tayo, nagiti arapaap tayo, no nagitibanbanag, mapasama, kasmayan nato, iti pagayatan tayo. Ngayon simutan nyo, nagitakot sa anda apataudan, iti nananay nga pamati. Gaputa, agbase kalaan, iti mapuna nga makita. So, nung makikita mo, mas may sayati tibiyag mo, naglaalan kin ka, nga umabante, nga mangipapupal ka, nagitiara pa ako, naglaalan kin ka, nga madaan, iti mayat nga rin na, mayat nga kapanunutan, na taon na nga rin na, no, iti makikita, magkagpuro nga nasaya, ngayon na kita, kahit saan nila apataudan, iti nananay, apamati. Kasalungay, inton panawan, itirigat, utput, ligaw, sinay, yan saan nga may parang na kasasaan. Kasalungay na punay ti doktor, ang nakaroon iti sakit mo. Nunay ka, matawag mo, pinagaramitan na katimati. Naglaka nga maawang ti gaganay-gayan tayo, numasaktan tayo, numapaay tayo. No, iti pagsapulan tayo kat maawan, no tigamon tayo kat mapukaw, no pagsapulan tayo kat nakapoy, dahil kita kat nasakit. Kaya ano na iti tao, ngay ay ayan da iti bagida, kaputi mati nga maripinada. Pagpan, sandan nga tuloy mo mamante, kaputi mati nga kasasada. Ngayon saan?
Mabalin nga dati rason mo man ay tibagin ngam awan ti kalindagan. Ti Diyos in karina at ipanagsangit ket agpatnaglaan ngam tiragpo ket paumay tagsa. Unana isublik ti mamindua mo anya tinapukaw tingka ngam aramiden ti biyang mo. So sakbay nga makitang itiragpo, sakbay ang makitang itidukli a bendisyon, masapot pa'y nga aramiden iti biyang mo. Babaan ti panagtalinaan mo ti pamati, ket mapuna nga ikatam, iti mapuna nga panang ay mo iti bagin, ikatam ti panakapaay, ket agtuloy ka, maumabante. Ket adaan tayo amin, kadag iti pakarigatan, adaan tayo amin, iti mapuna nga sakit, ut-ut, liday, sinay, ada di saan may parbang nga kasasada, ada di trahedya, di digra, ada di sakit kin panakapaay, lumaminsan, itibiyag tayo, paggrason tayo amin. Dahil di mo po na nga nasakit, kung saan tayo agtuloy nga mabate. Ngayon, awan itikalintikan tayo. Abay, kaputa ti Diyos, kat nalpasnan niya intad ka na tayo, ti kinapigsa, taplukan ka na yun tayo, nagbaligi. So, awan iti mabalin nga rason mo, tapno saan ka agtuloy nga mabante, nga magpadpadayaw kini ako Diyos. Gunay ikantay, sunat, imang mangtad ti kinapigsa tayo. Ibigyan mo na naagdangan kanayon iti Diyos. Nga mga andingay ka na tayo. Nga mangmangtid ka na tayo iti dalan. Mangmangtid ka na tayo iti biyag. Tapno mabalinan tayo kan kanayon iti agpaligi. Kapot agdangan kanayon iti bindisyon. Iti sanwanan tayo. Kaya magtuloy tayo. Nga magpadpadayo kinapo Diyos. Anyaman iti paspasaman. Anyaman iti sitwasyon iti biyag tayo. Kaya itaman tayo. Nga magunkod tayo makan kanayon iti panligi. So awan iti mabalin nga rason tayo, tapno saan tayo nga tuloy nga umabante, nga magpadpadayaw kinapo Diyos. Siputan nyo ibiyag tayo, ket basit lang yan. Ket daytoy nga basit nga biyag tayo, ket mo aramatan tayo daytoy nga talinaad nga magpadpadayaw kinapo Diyos. Kapot at tinagal tayo, ket nakasurat na niya libro ti pagbasahan iti biyag kaputin, idinamati tayo kini Kristo. Agtang nga nakasurat, so karamitan tayo, tapno kan kanayon tayo makikita, idinagal tayo nga nakasurat, iti libro ti pagbasahan iti biyag, ang talinaad tayo iti pamati, babaan iti panagtuloy tayo nga umabante nga magpadpadayaw kini ako Diyos. Ni John Aquari at taga-Sampanya, Africa. Sulat ni magbigbig nga championship iti Olympic. Inbaon iti ina ang maisabak iti tinarayan. Iti Olympic Game iti Mexico iti 1968. Ngam iti katangaan iti tinarayan na fracture iti sana na. Jet trainer na una na saan nang nakayat nga tuloy nga umabante. Kaputa na karon iti sakit nga ripignanan na. Ngam ni John Aquari kat sana nakayat na diba? Kasta launa yun na bandage, iti mapunang lasaka na. Tapno, mapunang masalakiniban, iti tulang na. Nagkikiriportan ko na dyan, kami na, agtapare ka, kailangan na naabat ka. Nakadano na amin yung finish line. Ngayon ko na ni John, my country did not send me 5,000 miles to start the race, but to finish the race. So, sana kayong po ni Philip. Tapno, rugya, iti 5,000 miles at inarayan, no digat, lepasan. So, no kaya't mo, iti agbalin, akas tinang parswaan, iti Diyos ka, apagbalinam. Saan mo nga ipalubos, dayta a fracture, dayta nga usot, dayta nga sakit, dayta nga trahedya, dayta nga didigra, nga isu iti gapo, asaan ka nga tuloy nga mabante. No digat aramidan, kas kinidyan, Aquari. Bandit siya, bedang dahil inasakit. Amen? Yes. Pasensyaan, dahil agar aramid king ka, itimati. Bayang nga aglabas, ti panakapaay, ket agtuloy ka, maong mabante. So, ang talingad ka namin, kinabintas mo kali. Dahil tati bungay, di pamati, o ba naman namati ka kinako, Diyos, pasensyaan, dahil mo ko nag-araramid king katimati. Bayang nga aglabas, ti panakapaay, ket agtuloy ka, maong mabante. So, dahil tati wagas ko pa sa mga, ang talingad tayo lang, iti mapunang nga nasaya at nga ugali. Bayang tayo nga, iti Diyos, iti mangidalan ka na tayo. So, bayang nga, iti Diyos, iti mangisuro, iti amin, nga rabigan, bayang nga, isunat ti mangi-drive iti biyag mo, isunat ti mangi-turong iti biyag mo. Saan ka kung mga mahuriburan? Saan mo nga kasakulan na ipanagnan? Kadag iti mga lalait kin ka no sinuha. Bayang nga ti Diyos ti mangilaban kin ka. Bayang nga iti Diyos ti makaamo, kadag iti mga tagtagibasit kin ka. Nagdagibang, asaan mo nga kaya nga abakan ti dakas, no di kat abakan iti dakas iti naibag. At iti na minsan, asan di service, iti ang alibda, kunan kini Sister Catherine, ako mo da Sister Juliet, kat kunan na saan naman ko umay, kagsakit. Ngayon madam na mabasit kat agdamay, kakarigatan namin umay. Nga, kastangunin nga kakapso. At aking kuwan natin kapanunutan, at ito'y asakit, na ito'y nautpot, kat saan nga isu iti rason, tapos saan na nga agtuloy, nga agserbi ni Diyos. So
So at kin ko na iti mapuna nga kapanunutan nga agtuloy lang ta nagserbi kini ako Diyos agtuloy lang ta nga magpadpadayaw kini ako Diyos anyaman ti mapaspasama anyaman iti trahe ako yung dumdumdum ka na kayo ini amin ini pasat iti biyag kayo dahil ito normal lang na pasat iti biyag ngayon saan ka nga agan na kaya isuday ta iti mangdadalo iti biyag mo sulat ka sa kulat ka na kayo nga talinaw iti pamati babatan iti panagtuloy tayo maumabante nga magpadpadayaw kini ako Diyos mga presyar mga kulon iti kami nagkinimbag na agdimentar iti ko na kalat iti ko na manginalamat ilang karigit-karigi Diyos na da isu na kanayon ka na tayo so kasi tinarami dito na babae dahil kita iti klase iti tattao agugunaan iti Diyos tattao nga matalap tattao nga disidido nga agserbi iti Diyos tattao nga unay nga napaklap ket bumangon manin so saan mo ay palubos na iti sakit panangapakay kaya saan mo may parbon na kasasaan saan mo ay palubos iti trahedya didigra nga isu iti gapo ang mapamadig iti rinam ang maawan iti gaganay gaya mong agserbi kini ako Diyos nga awan tapno sidiran niya ako Diyos ngayon saan ludigat kas kini Sister Juliet anyaman ti mapaspasama iti biyag at tuloy ang lata amang padpadayaw kini ako Diyos amen so isa dito tinasayaatan na haramigan tayo umayman ti sakit umayman ti panakapay umayman ti dakas na dama umayman ti saan na may parabang na sitwasyon anyaman iti sitwasyon mo uray nga dadag iti mapuna nga sa gabaon at tuloy ang lata nga agserbi amang padpadayaw kini ako Diyos amen? Amen. Praise God. So, nagsaya nga banag kakapsat. Iti pa mo na nga panagtuloy tayo na agserbi kini ako Diyos. Kanyaman, iti mapaspasama, iti biyag tayo. Kuna na di Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. So, bumangon ka, agranyag ka, at ilawag mo, umay, kat itayaw iti Diyos, lunggapkin ka. So, no kaya't mo iti ilawag, no kayat mo iti biyag ken iti mapuna nga dayaw iti Diyos ket may parangaran ken ka lumugap ken ka masapol nga kami daw iti biyag mo masapol nga bumangon ka dahil kati bunga ti pamati bumangon ka manipod iti depression bumangon ka manipod iti sakit panangapangay ken saan mo may pardon na kasasaan saan mo ay ayon na tani iti paging saan mo urayan a 100% amaga saan ka saan to bumangon saan to agserbi kini ako Diyos saan ko mga agtalinood kin ka, isakit tinatong kaput imadingay na ramit na kin ka. Saan ka ko mga managtanabutog, kaputawan pa yung kaya mo. Nung di ka bumangon ka, kaya agtuloy ka na magpadpadayaw kini ako Diyos. Amen. Praise God. So, ato na ginti sa niya ako Diyos, tapno, iso di magpatigkar ka na tayo. No, minsan pagrason tayo, amin na ginti na sakit. Tapno saan tayo, agtuloy, agserbi. Ano na ginti pagrason tayo, dagiti pakapumikuman tayo, dagiti problema tayo, tapno saan tayo, agtuloy, agserbi kini ako Diyos. Ngayon ang mo, itinagan mo nga nakasuratan kini libro ti pagbasahan iti diyan. Ngayon mabalin nga may kat. At natitinggin sina nga may katisura masapol nga timatangkat nakafocus na kanayon iti libro iti diyan kamang kita itinagan mo nga nakasurat babaan iti panagtalinad mo iti pamati kaputa mo nga iti Diyos ket addalan kanayon nga mamangtod ket kinapiksa taknukan kanayon ka nga agbalbaligi. Saan na nga po na masagpaminsan ka lang agbaligi, nudigat kan kanayan ka agbaligi, kaputa mo nga iti Diyos lampas nang intad king ka ti kinapiksa, intad na king ka iti panakabalin. Tapno mabalin na mga aramidan iti agtuloy nga mabante nga mangpadpadayaw kini ako Diyos. Hantay mo na agtalin kakapsat no saan nga gapo iti Diyos nga da ka tayo. Gapo at Espiritu ti Diyos nagtalin nga tayo. Ket mo agtalinad ka nga mangpalubos tayo ta nga Espiritu ti Diyos nagtalinad king ka, ibagat king ka, mabalinam ikag tuloy nga mangpadpadayaw kini ako Diyos. Mabalinam ikag tuloy nga agserbi nga mga presyar kini ako Diyos. Mangbibig karagit amin nga kinimpag ni ako Diyos. So kinaliyo mo daw between you kini ako. Ikunay mo itibiyag mo. Saan mo ikita kanya kini pamatin? Ikita mo kini ako Diyos. Once na ikita mo kini pamatin kanya, managdown ka. Madamdama maupay ka. Ngayon ikita mo lang kini pamatin kini ako Diyos. Denggam dagiti nga sa ni ako Diyos. Iba't palasap na itinungutibiyang. Dagiti kariti Diyos. Nalpas na ni. Tugtingkat kinabigsa. Isungawanan iti pagrason mo. So siputa nga. Nalpas ka nga naagasan. Iti tao garot ka Espiritu. Dahil iti karawang at iti tinubis ka iti bagay. So, saan mo mabalin nga pagrason mo iti sakit mo, tapos saan ka magtuloy, magserbi kini ako Diyos. So saan mo at ay iti
iti batim, saan mo unayan nga 100% nga magasan, kasakan ko na nga padayawang ni Apo Diyos, saan ko na agyaman ka kin Apo Diyos. Amo, uri iti panawan, iti ligat, panawan, iti namay, agyaman ka lang kin Apo Diyos, agyaman iti sitwasyon iti biyak mo, agyaman ka kin Apo Diyos, gan saan ka agyaman iti dakas, pagsapasama kin ka, nga maagyaman ka iti naimbag, kaputa, agyaman iti sitwasyon iti biyak mo, nagkaling iti Diyos, nga nalpasnan ngayon, iti baligi, iti panagsangin ka tagpat naglaan, nga tinagpukot pa umay tagsapa. So, Diyos nalpas na, ngayon sabat, iti amin nga masapulan tayo. So, nga awan iti pagkasunod tayo, addan iti Espiritu ito. Kaputan naman iti kiniapi Diyos, addan iti Espiritu tayo, iti amin nga masapulan tayo, nga maipain iti biyak. Na ipaayan iti panakaisalakan, panakapakawan iti bason, na ipaayan iti amin nga masapulan tayo, panakaagas. Ngayon namin, iti tulbak dito, iti panunod tayo, kanayon nga mapabaro kumay iti sawo iti Diyos. Iti pananot tayo at masapon nga man namo nga kanayon din espiritual nga biyak tayo. Kaputan ni alpansan nga nibugbog iti mabuna nga pagayatan ni Apo Diyos. Iti ni espiritual nga biyak tayo. Masapon nga dito nga panunot tayo at agtalinaad nga man namo. Iti mabuna nga espiritual nga biyak tayo. Tapno makita tayo iti panakay parangarang iti physical nga biyak tayo. No, minsan saan to lang naman ito makita iti panakay parangarang iti physical nga bagay. Dahil iti pamati nga lalakuan. Ngamit iti pamati nga na espiritual, mamati ka na dito yung espiritum ket addan iti panakaagas, addan iti panakapakawan, iti baso, addan na iti amin na kasapulan nga may pahay tibiyak. So, ang walang ibigya, saan ka kumangangagna, kas kadag iti makita, nudi ka mabante ka, kas kadag iti saan nga makita. Dahil tayo iti maungguna, nga nananay ang pamati. Di ka naglakalang iti maadaan, iti mayat na ritna, natal na napanunot, mayat na ugali, no, nagiti banbanag ka kagkaramayat, naglakalang ay patumpal mo, agtuloy ka nga mga patumpal, nagiti arapahap mo, no, nagiti banbanag at mapasamak, kas mayan nato, iti pagayatang. Dahil takot saan na mapatawagin, iti nananay ang pamati. Ngayon, mabalin naman lang iti agtuloy mo mabanti ka po, tapos kita, padagis may sayata, tibiyag mo, kasano ay magkawan, makita mo sumayata, tibiyag mo. Kasano ay madalat at tingka sakit, kasano ay madalat at tingka naging prehead, hanggang ka naman susulpan iti problema. Ngayon gapo, talaga iti panunod mo nakaalay iti sa uti Diyos, na mati ka kin Kristo, ang mo nga iti makuna nga na espiritual nga biyak mo at talito niyan, dahil iti amin na kasakulang, nalampasan na sa ito ito. So at kalinod ka namin iti pamati. Huwag man pa'y hanggang may pa, iti panakagas, iti physical na magi, nga at iti panakagas, iti espiritu. At ang hindi pa nakaagas kinarawa. Laglagi pa niyo. Dahil iti kararwa. Kaya agbiyak iti agnayo, iti langit, uno dya infierno. So dahil iti kararwa, isutin, napatag, dahil iti panunod tayo, masapon nga nakaalain, agtuloy mo mabante, amang patpadayaw, kini Apo Diyos. So kaya tayo nga gamitin dahil ito, doon tayo, na iti Diyos, agbiyak ka na tayo. Kaputay din naman tayo, kini Apo Isus, na ilan sa tayo, na ikuyog yan ko na. So tatang nagbigyan kayo, magkikita nagbigyan kayo. Ngayon saan nga na kayo nagbigyan ka na kayo? Kapunta ko natin Biblia, at talaga iti magmagna ng bangkay. Kasama dihay, magmagna si Biblia, ng bangkay. Diya fresh na, diya lasagna at si Biblia. Ngayon iti kararuan, nakat na tayo. Ngayon nung namati ka, kini Kristo, di tamutan nga nabiyag ka. Isumat nagbigyan king ka, kahit saan nga sika, nudigat ni Kristo, iti agbigyan king ka, isip ka po na mabalinam, iti agtuloy nga mabante, nga magpadpadayaw, kini Apo Diyos. So, ang tuloy ang mabante. Ang magpadayaw kiniya po Diyos, ang yaman iting paspasama. Ang mo, ngayon ni Diyos, ikabigyan kanya. Isot ka po na, nga mabalin na, nga agtuloy, nga agserbi, kaya na. Saan nga mabalin, nga rason, na ito'y nga sakit. Saan nga mabalin, nga rason, na ito'y nga problema. Tapos saan nga agtuloy, nga agserbi, kiniya po Diyos. Amok nga ito'y nga problema, trahedya, kat pasat lang itibiyag. Amok nga iti Diyos, at dahil sunakan kanayan ng mga kanya itinapigsa, tatlungan kanayan na nga agbaligi. So ako Diyos agyaman na, tati panunod ko, kat agdangan kanayan nila, agyaman na kitayap ko, inala na, agyaman na, Lord Jesus, kasika, iti agbibiyag, dili puso. Dahil ita, iti mga ipanpanag nga na tayo, kat agtalinaran, iti pangmati, tatluwi buyarin tayo, itinagan tayo nga nakasurat. Iti libro, iti pagbasaan, iti diyan. Amen? Amen. Praise God. So, magsayap, nabanag, ituloy tayo, iti pamati, ituloy tayo, babalan, iti panangpadpadayaw, iti pinako Diyos. Kaya kini Job, in may kinuwana, napadasan na amin, iti klase, tirigat, iti pagdarikmat, in may kinuwana, tinapakaskas ang, itintiro nga biyan na. Nasuliso-biso na nga maupay, nasuliso-biso na nga umatras, kada iti arapahap na. Kaya asawa na ko na. Awanin. Job, una na. Isang demon, ilunod mo ta Diyos mo. Isang demon, ita-exerserving, ina po Diyos. Ako lang, kagungunan na nita. Para exerserving, ina na. Isang demon, ita, awanin ti sumayata, itigyan mo. Ngayon ni Job, iti kadalahan, iti ligat.
Nga na ibagat na po na. Kakal na ka. Saan mo ang tilap labidan? Kapag sa kantulang agyaman, intulog, chipo itinamay. Uray ito, panawan itirigat, agyaman ta kinaako Diyos. So, na-joke at saan nga agyaman, gapita ano, nagitiutuot ka sa gabaran na, ngayon ko na, iti katangaan, itirigat ko na ni Job. Amok nga timangay salakan, kat si Bibiyaga. So, nagtuloy, so na uray nga doon, nagitiutuot, marikignan na, dagiti silang kusing, taglawlaw na, ilunlunod, dahil so na, nakarama ka, ano kami nagitibaso mo, siguro, iso ang astan, mas pasama ka, imbis na itag ay dahil so na, saan kita ikugtag, dagiti ka kakaro, kaya dagiti ka mairidis na kakaro, may so na, ngayon, iti katangaan, itirigat ko na ni Job, mga itilagay ko na, una na amok nga timangay salakan, kat si Bibiyaga. So, ibang pagana, amok, marikigatan na ko eh. Marikigatan na, ngayon amok nga ni Diyos at dahil dito naman. Marikigatan na, ngayon sa anak mo magtas, karigit araparap ko. At tuloy at matap, mga babante. At tuloy at matap, amang pagpadayaw, kanya ako Diyos. At kalpasan ni Bibiyaga ni Diyos, saan lang ngayon subli ni Diyos, iti, uno saan na lang na inaon, manipot, iti mamuna nga rigat, nuligat, insubli na pa iti mamindwa, noan niya tinapukaw, kinuha na ili. Una iti Bibiyaga, kalpasan na ito eh. Ni Job kat nagbiag, isang gasot, kat upat, apulo, at awen. Kat nakita na, dagiti apuko na, ingga na, iti may kaupat a henerasyon. Siputan nyo, kalpasan ti rigat, uput, ti day, sinaay, kat sang may parbunga kasasaad, kalpasan ti sakit, panakapay, kindamas, adamas, kat saan nga iso, iti nagpatandaan, ti istorya ti biag na, nudigat nagbiag pa'y, isang gasot, kat upat, apulo, at awen. 140 at awan nga naan-anay ang bless, naan-anay ang nabaligi, naan-anay ang naragsak, amang buy-buya kadagiti apo na, amang ipagpatumpal kadagiti arapat na. So, ano yung pagbaga? Tibiyag mo, kat saan nga nagpapatanggap, gapot adda dagiti sa gabaan. Adda iti nagpintas a plano iti Diyos, iti masakbayan, iti biyag mo. So, itong agda iti sa gabaan, saan ka nga mas daw, no ti kapusot, kat agtinot ka muna na, awan ti sumayatan ti biyag mo, nakita mo ti kasasayatan ti biyag mo, agbalbalog ka lang kita sa isangan ng oras mo, nagkiyasag sa gabaan, kat isong iti pagpatanggaan, nagtuyan iti nagpatanggaan. Ngayon saan? Gandang dayta, diti may isang alatayag mo, ngam iparuan mo, diti banger. Ti Diyos ibagbaga na kin ka, kasi kinbaga na kin ni Job. Kalpasan iti rigat, utput ni day, sinay, kinsano may marbon na masasaad, kalpasan iti mamunang na sakit, panakapay, kendatas, adaman, addapay, iti nananay, abaligi. Dahil tayo magbagay ni Diyos. Addapay, iti nananay, abindisyon, addapay, iti nananay, abiyag. So saan mo pa yung nakita, iti may maya, iti masakbayan. Una iti Biblia, at idalang tinalintag kat tumawag, ano ba? So saan mo kayo nakita, iti nakimpintas. Una na nga sumayat, iti dalan, iti nalintag. Kapunta na mati ka king Kristo, at dati ka kinalintag. Ni Kristo ang Biblia kinka, tinalintag ang Biblia kinka, so at dati ka kinalintag. Kat una iti Biblia, sumayat, iti Biblia. So ano pa yung nakita, iti nasay-sayat. Saan mo pa yung insala, iti kamayatan asala. Saan mo pa yung katawa, iti kamayatan nga katawa. Saan mo pa yung narapa, iti kamayatan nga rapa mo. Manawa kayo kalita. Amen. Praise God, kaputa nga dagat ni Kristo ko na nga sumayaat. So nagtuloy ka nga mabante, amang pagpadayaw kay ako Diyos, ay naman iti kapaspasama, di tamad din nga iti Diyos, ipaay natin ka, iti doble-doble, abindisyon. Ipaay natin ka, iti kinarangay, iti panunod mo, kinarangay, iti tino, nga biyag mo, tapno nga balinan, nga ankanayon, nga agbaligi. Dahil kakapagsak, iti wagas, kasayaatan nga ramid ng Diyo, kas kinidyo, pinaramid na, nga uray, anyaman ti sitwasyon iti biyag na, nagtalinood ta na nagyaman kiniapi Diyos. Nagtalinood ta nga nagpadayaw kiniapi Diyos. So nagtuloy ka nga mabante nga magpadayaw kiniapi Diyos, kas kinidyo, ti Diyos, ipaay na kinka, iti makuna nga doble abindisyon. Ipaay na kinka, iti nananay, nga baligi. So adda ka na tayo, iti tuldag. Adda ka na tayo, iti makuna, awaya-waya. Saan tayo mabalin na papasulan, iti Diyos? Saan tayo magmabalin kapag rason, iti bagi tayo? Saan mo man kapag rason, iti makuna nga bagim nung nasakit ka? Siputan nyo ni Job, naglabasan na amin nga rigat tayo. Nakita na amin, amuna no kasano amin iti rigat tayo. Adda suna, kada iti nakarumupot, ngayon nagpahinal data, ngayon nagpadayaw, kini
Human kadagiti nga panawin. Adu dagiti tattao ngay ay ayan dalatan iti bagida. Ngay isun iti rason tapno sandan nga tuloy nga serbi. Gapu tinakadado nga problema ra. Gapu tinakadado nga basol da. Mabaling na una na isimpak pa itibiyag ko, unusap pa itibiyag ko. Masakong nga dapat napintas nga pakadamaga kadagiti tattao sakto. Supan makikimong sakto ang tuloy ng padayaw ginako Diyos. May bagat kinda. Ura gan ano ka, saan mo mapasaya itibiyag mo, itibugod mo. So ito pumaman ka kini Kristo itas mo itibiyag mo kinpana. Isuray ka timang tagkin ka iti pa nakabalin. Tapno mabalinam, nagbalin nga nasaya, iti imatang iti tao, iti imatang iti Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, iti ato tayo ka, kaya maya, ang tuloy tayo, nga mamabande, ang padpadayaw, kini ako Diyos. Kas kini ako Diyos, iti atay suna dito na bawit ilaga, narikna na amin na sakit, narikna na amin nga utput, asaan tayo pa'y nga narikna. So, ang munang, lumasanong itirikna, iti makunang masaktan, ang muna, iti lumasanong itirikna, iti mapaay, ang muna lumasanong itirikna, iti matraido, dinuyugda, iti bakana, ket nagayos, iti namatag adara na. So, naglabasan na amin, asagsagabalan tayo. Iti iti Hebrew, chapter 4, verse 15, so na He is touched with the feelings of our infirmities. So, ni Apo Jesus, ket maritrigna na, dahil isagsagabalan tayo. Siputang, lumasaktan ka, ti Diyos, maritrigna na, iti sakit. May saka, kadagit kapatgan, kenwana, anak na ka, iti man nakabalin amin nga Diyos. So, nung bumahon ka, anyaman iti kasasaad mo, anyaman iti sagsagabalan, kaya agtuloy ka mo, wabagyan ng pagpadayo ti Diyos, dahil iti kalalatingin nga aldaw mo, kaya pagbalinan iti Diyos nga ragko, kaya agbalin ka, kas tinagpagsuhan ti Diyos nga magbalinan. Dahil dati siputan tayo mga ganayon, nung tulungan tayo iti bati tayo, bumangon tayo. Lalpas na tayo na tinulungan ni Ako Diyos. Intunan ni Ako Diyos ka natin kinabigsa. So bumangon tayo, kasama bumangon. Babaen iti panagpadpadayaw tayo, nga kaganayon ni Ako Diyos. Dahil iti pa na nga bunga, iti pamati tayo. At palinaan tayo, iti pa na nga pamati, babaen iti panangitod tayo, tibiyag tayo, panangitod tayo, iti puso tayo, panangitod tayo, iti karawa tayo, panangitod tayo, iti amin tayo, kentuana. Tatlo may panangitod tayo, nga namati tayo, kini Ako Diyos. Kaya agtuloy tayo, kadagiti adung at trahedya, umayman dagiti sagsagabalan tayo, unanan, iji Santiago, iji James chapter 1, verse 1 hingga 94, nga ito, umay na gito'y, kat saan mo ay bilang ay sulat imang dadalagin ka, hindi ka akseptaran na gito'y nakas kagayang, namang isting, iti pamating tapno pataudan dagin ka, itinananay nga kinangos. Kat bayang, iti naldaw, tultuloy iti trahedya, tultuloy iti sakit, at tultuloy na gito'y, hingga na nga iti kinaangos mo, at nananay nga mapasaya, tapno dito'y mo makita, iti panagbalin mo at tao na taknen, na nakman kinananay nga makayayo kini Ako Diyos. Kat awan ti makalapad, iti plano ti Diyos hingga, kat numunang agtuloy ang mga kande, amang padpadayaw kini Ako Diyos. Among, minsan, dahil bagay na nautot di ka di, nga no ti kararwan, at nakalay iti sa ti Diyos, agdalan na ikatirag po, iti mo rin po, agdal iti panakagas marikilipnam, iti ragsak, dahil ito nga panunod mo iso, ti magpapigsa, iti bagay, ure na kapsod kakas kini Sister Juliet Ijay, nakadalit iso na, masakit na ijay panunod na nakalayan kini Ako Diyos, nakita kayong kakarigatan na tinumay, umay ka, saan na naging iti manglapad kanya, nga kalpasan ni service, naggawi, nga nananay, nga bless, nananay, nga nagas. Saan na, kaya iti agsurrender, nga magpadpadayaw kini Ako Diyos, intod na iti amin na kinkuana, so awan iti mabaling nga pag-asumpe, dahil tati ko na iti Biblia, saan mulat tanay, ay ayan tibakin, gapot ada nagiti sasakitan, gapot ado nagiti bason mo, gapot ado nagiti problema, hindi ka titilipudan, iti kinarigan, iti biyag, titilipudan, iti bason mo, iti titilipudan, iti nakadaluha, makakumikuman, umay ka, ket makipagmaysa ka namang padpadayaw kini Ako Diyos, gapot at iso marunungal daw, ket nakintas, ti pagmanagan, iti masakbayan, iti biyag mo, gapot at iso, ti kariki Diyos nita, nagpastong na intod kinka, ti kinabigsa, tatlo kang kanayon ka, nga agbaligi. So mapagbaligyan tayo, iti pada si biyag, saan nga gapot pa tayo, hindi ka gapot, iti parang bigdig tayo, may iti Diyos, adda ka na tayo, tinag-imbag, minima iti Diyos, itumulong ka na tayo, tatlo mabalinan tayo maramigan, dagiti amin nga nag-iimbag, nga arapaap, ibiyag tayo. Amen? Amen. So ipakita tayo, kini Ako Diyos. Nawaya tayo, tumakdar tinatingon daw. Ipalatnat tayo, kinkwana, lumasakot tayo, nga namati kinkwana, babaan, iti panag-alag tayo kinkwana, panag-dependar tayo kinkwana, parang ginanaman tayo kinkwana, parang nagkakanta, dagiti ang decisions tayo. Umay ka, iti kahit yung nasao, tapos ipakita, kini Ako Diyos, lumasanong mga tayo na diti pamati. Pabalin na mo na kapay nga masakulat tayo, umayang iti kahit ang nasao. Amuyo,
Hindi magpagna niya ako Isus dito na po iti dagang inayaban na nagititang tao ng publiko. Kaya kuna na, imang padayaw pa niya, imatang nagititang tao, padayaw man, iti imatang niya ama. Kaya imang ibahin ka niya, ibahin ka man. So iti dahil yung hulaway, padayawan niya ako, ipagla ako mo iti publiko, na padayawan niya ako. Umalik na iti yung asawa, saan yung may ibahin? Kaya inato iti mo, itang tayo mo iti ako, padayawan mo iti ako. Nagitang iti wagas, yung asawa yung ako, yung niya ako, Diyos, ako na siya ng niya ako, Diyos.